Gue lagi urus jaga kantor telepon ban bini. Ni ka bude santri laki gila. Ya geng dromo leje deh kobe gue. Gila ni kai gua. Gila dak reman. Ni kala tak bisa ngawas lampi. Pemole le beras jadi gue. Matoro akal santri jengkok lembut lakon. Alah, cermet kok. Turun ke santri. Engkau ibadah aja lelakon lah. Nasma panas santri panas kan. Bulu sakit. Coba suruh akan to. Taring beda bebeng iburin. Cermet kok. Ini ada apa? Panas. Suruh akan to. Taring beda bebeng. Bebeng sebadin. Ya panas. Canong gak kata sebesi si kento aki keluar bebeng. Udah si lucu boleh. Makin nih kak. Modus terakhir nih kak. Bener ngame di jompo. Hanya ona etik ento boleh mana gitu. Apa? Kakak masuk rumah sakit. Ijak ringgiain tawali langsung. Iya. Ternyata ajat kakak pegawai masak. Ya Allah. Yain ledang badang. Ano mo geng jet juga kami, mata kami marah. Toro lagi anjir. Tak lang konyo neti, kakak masuk masak. Ijan masuk, jadi masuk ke kantor. Nika, nggak sekedar informasi, tak kok mi pada cecong-cocok Hasan. Kan mulai kebayang, saya nggak mican ke muslir. Kakak masuk masak. Mata masuk jaring pegawai masak. Aduh, cema santri. Mon binian lain. Lain. Apa? Kejinan. Ya, kejinan. Itu imun jan mantelik, robeni kejinan, mulia. Iya. Waktu lo nyerakam itu ku nyerakam. Pemole, taringan TikTok kejinan. Leso kok. Ya mak terus kembun depan degi ya. Kejauh si Amit, Asep Sap dulu. Cak tak bagi, pampul mengampul. Lu cak tangan nak, mata bagi boleh, kuat. Berbahagiain ada bu, mai pemontok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi Rahmatan lil Alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, sedaya pengasuh pondok pesantren, sedaya pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam. Secara khusus guru kaulah, guru ajunan sedaya Hadratal Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Syarqawi, ajunan Simulja
Kiai Haji Hatim Al-Asam, Ajunan Simulja Kiai Haji Badrut Tamam, Ajunan Simulja Kiai Haji Abdul Hakam Masduki, Ajunan Simulja Kiai Haji Muhammad Amin Zaini, Ajunan Simulja Kiai Haji Maksum Zaini, Ajunan Simulja Kiai Haji Hanif Rushdi, Ajunan Simulja Kiai Muhammad Imaduddin Azmi, terseteja kiai-kiai selain, hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihhatin wa afiyah. Simulja Ketua Panitia Penyelenggara pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semolja tuan rumah Eki Kak Dinto Al Ustad Muhammad Jamal Serang Ebu Karima se tempat tepon bek sabeen Eki karena pacatlah sabe mudon. Eki lagi buru alhamdulillah sambil norai sabar, sambil ajalan norai sabar. Jadi singoni kulin. Tetamu ban-ban sare temor norok pikap kulin. Usabaan motor sekelangkong. Semulja para pejabat pemerintah, konglangkong kepala desa beserta seteja aparatur. Semulja seteja pengurus pesantren, saya ampon ikhlas alaksana aki seteja tugas yang telah dibebankan, diamanahkan oleh kiai sehingga pondok pesantren Raudatus Syabab ke depan tetap berjalan terus berkelanjutan, terus raja barokanah, terus raja manfaatah, akan melahirkan generasi-generasi yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Semulja langkong seteja warga masyarakat sebagai simpatisan muhibbin dak kapondok Raudatus Syabab, seteja anggota majelis sholawat seampun mulai kelak majelis sholawat Habsyi Al-Ja'fari, santri aktif alumni rahimakumullah. Acara mangken dan gula ban ajunan tetap geteh, cinta, sregep, kompak, sampak, guyup memperingati hari lahir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangarep jabuna pangasuh gela bahwa kaula ajunan kalaban peringatan Maulid Nabi gento melarmuke paringna keamanan, melarmuke paringna kesejahteraan. Ben kaula ajunan tantona berharap bahwa hajat kaula ajunan seteja iparinga tekah barokana Maulid Nabi. Amin ya rabbal alamin. Apa nama maksa Kak Dinto? Karena terus terang para Rabu sebutan kula mulai yakin Nabi Muhammad Kak Dinto pacet mulai lambak sampai sedek sampai ku laku ning akhirat pacetlah manusia terbaik seyampongi kapi makhluk. Yampongi kapi makhluk. Dari semua kalangan. Rengkaper ngampok. Rengkaper. Jadi saking tanda Nabi Muhammad, idur jendur mangken mon rengkaper. Eki. Yang berhubung pada Nabi Muhammad,
Akhirnya semakin gentong, orang kafir kita seksa. Bahkan kiki soki. Bener lagi. Sogian benerin topote. Ini kan? Ini aja saking tanda Nabi Muhammad. Kulaku nih akhirat. Ring kafir nih kulaku punya asen nih. Panas tak kuat. Fil mauqif. Fi haulil mauqif. Kulaku nih arah masyar. Panas tak lebat. Jening matahari lah kari sekelan ni bawa timpuk kula panas talibat. Ni kebahutan sini nga. Tuli mulai. Kenapa sih surau pakai tuli mulai? Pengadilan mulai temu jak lah potron timpuk batik dan dian ki panas kada ni. Jadi pakun ki ngarep apa? Ngarep syafaat juga. Ternyata Nabi Muhammad langsung usul. Ka Allah nyong tuli buka periksaan gak dito. Niser ka orang. Ibu kaumku. Sehingga sabun Imam Nawawi nomor setong syafaat Nabi kain itu adalah fil irahati min haulil mauqifi. Jadi tuli ipa istirahat dari tempat kak itu sela panas lak selak orang. Lah waktu nak dito beda orang saya selam dari pelon TV. Kelenon. Tasalam dari aing itu potel megawat. Ni kebah tasalam dari pelo. Ijak lah pelo ni. Ngiding bau na pelengan. Nah. Ngiding bau na pelengan. Celok terlebat. Pas tasalam dari pelo. Wal'iyadu billah. Dari Jawa kiwan Allah. Kan itu. Hewan ngampong ke Nabi Muhammad. Ma ra'ainal Isa hannat bisura illa ilaika. Kan ini kan? Ngampong kapi. Bukan apa-apa laporan ke Nabi Muhammad. Keteng laporan ke Nabi Muhammad. Ngampong kapi. Kaju nangis. Gara-gara pada kaju mimbar. Ikabai mimbar Nabi. Abi tayang kui ikabai kisah anyar ban orang. Ngalle Nabi. Lesa pernah itu bayaki ini kan? Mimbar nih kan? Pelepang kurman. Nangis. Wat-watan, nangis. Akhirnya toro nih sarang Nabi pai kepa, empon jak seniga. Ni kerja saking tak toro nih yang terus makin ring-ceringan sampai kiamat. Jadi jat Nabi ini kak, yampongin kopi. Mau Nabi beda sih ngampongkan Nabi Muhammad. Beda. Dari mana pun Nabi Muhammad. Laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Jak saking Musa guru kiodi terus makin tidak boleh kudu norokule. Allahu Akbar. Nabi nggulu benembian kayak top. Cetak pati top re umat. Mun Nabi nak top, very top, very top, very pokon terbaik di atas terbaik. Cetak apa terbaik deh? Sibuk bener. Ada. Betul? Sekelangkong. Cetak apa terbaik nih kak? Kiku lebih nembian. Mun Nabi nening ya Allah, lah tak usah bahas. Mun gule sebagai umat dewan sampean aja macam. Ya kedua pon. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. 2. Walahum adhanun la yasma'una biha. 3. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Ongko mi ko isediaki kan akabai neraka jahannam ro. Isediaki man ko. Isediaki apa sera? Isediaki orang, isediaki penduduk neresera. Si paling banyak manusia bener jin. Jadi benyakan si masuk ke neraka timbang ke surga.
Lah esep. Jakna orang jungke pah barem mau nih. Ngetek. Ongguan. Kathiran minal jinni wal ins. Kelompok terbanyak dari jin dan manusia. Berarti terbanyak. Berarti saya masuk surga. Sakon. Mengkan Sayyidina Umar Tuhan. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah tetiaki saya sakon ni. Coba masuk ke si benyak. Bianjak lebur benyak aja. Saya selamat saya sakon ni. Bongkuan. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sakoni dari tangka bulan ke bulan sengkok si asokor sakon ni gini ke selamat saya punya poton kereng remar yo duh keng mon ngabas sia. Kula mator gelak Ki Hasan. Ajunan gak dinto ampon generasi sepon apa Ki Hasan. Abjina generasi kelima di pondok pesantren. Raudatus Syabab gak dinto jepon benih vakum pernah pindah dari Mor Songai ke Berak Songai. Ini Kak Dinto mulai sebelum penjajahan gitu. Moning kudri abid pesantren. Berarti sekoni seentar alumni. Siah subuh ngomor kok. Teti mati kepir ya. Siah marah rap. Orang tak entar masuk ngomor ambo kak. Ya berarti yang keptindatin tidak entar wak. Duh mak do iya yo. Aduh mak iyongku ya. Berarti kan walaupun ada kan sama dengan tidak ada berarti. Ayongku sebung omor engko. Al-Fatihah tuh si ampun sebung omor. Beda ada masalah ya. Bicara gembian saja wae Fatihah nanti bagi. Darum meriah. Tertolong sesubung omor dia. Jangan nom yang gula satu sedekian. Malah yang banyak yang tak entar aja. Ya you memaki benem segi buruk. Yang tidak bisa hadir langsung bisa memantau di live streaming. Ya ningi roman, apa? Tak usah entar aja, kok rokokan lah. Berjurukung di rumahnya. Apa? Live streaming. Betul? Nah iya kok. Mak pocur beda muslimatan si agam seragam. Si anu sepe. Tepuk tangan untuk muslimat. Maria tangan pendek. Manda eman lebeng tetabang. Cak kok dulu apal kamu wanere. Dari sekut tetemu roh. Masya Allah. Sambian terngiring ke Syarkowi ke surga. Sambian make benih alumni pacung. Termasuk apa namin. Kita mare dingak. Lah, magereng kapuro repuk. Sambian make benih alumni pacung. Termasuk bau santre. Ya, bausan seentar nikah berarti santri ongkuan. Sebentar udah maro. Siapa kau jatri santrian doa? Kan santri beda telo kan santri ongkuan, beda bau santri, beda santri bau. Ini kan gula nih kak, banyak kiai ada bu kata nih kak.
Jadi gue niro ya. Berarti ini kan sentar dan tidak anggun. Sentar berapa deh? Cok nomaan orang. Mian majek kejem. Ya si Andi undur melar muka ke depannya ke bingkeng di mangken melar muka tertaan dia undur boleh terbisa hadir. Amin. Amin ya Rabbal. Wes perengagin. Sera orang yang masuk ke neraka jahanam. Jadi ngagin. Eki kan no. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak pernah diajak berpikir. Jadi andi ateh tak pernah diajak mikir. Ya cek kenapa? Melolo sakit ateh. Jadi orang ini tak kenal, melolo sakit ateh. Perasaan melolo, baper roh. Bawa perasaan. Korla bodoh dengan kebayi status dan nacorak nyinggung ngaben nih. Bukan diajak berpikir. Kalau kita itu tenang, cara berpikirnya, berdepan apa nih ketenang. Tak gegabar. Kan sampai pada orang yang jebak, kiai guru panggil aja sini nggak. Ojok gumunan. Jak gumunan, jak bu kesambuan. Makin nih banyak orang yang bu kesambu, bahrok tonoro. Ampon. Jabun kiai buru jak rok tonoroan kekebadaan segi buru. Nafit namangkenan, jabun kiai saya nggak tekuk kurang. Ini kak, ojo gumuna, ojo terkerjat. Orang ini kan mau terkerjat, mati kita mati. Baik iya ya. Mati kita mati. Ngakan tak nyaman, tedung tak ngidam, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Ada apa aja nih? Kunapuk. Akhirnya apa? Terus kepikiran, entar ke dokter saraf. Dan dokter saraf, maaf pak, sarafnya ini sudah sekian persen rusak. Jadi bapak harus minum obat. Soalnya minum obat pada Rabu, akhirnya pun apa? Kena saraf nih. Terus, tak nyaman. Jadi nyaman apa? Sudahlah. So must go on. Lebat jalan. Lebih dari remak cari makai leburu, bakun kata dia. Embian umpama bokoh, tak larang, tak milu selarang. Lebih dari remak. Muntaki muka gudang tibi. Kehargai tibi pak. Beda rumah muncul lah benih bajana nara. Jauh maki bang tetap bang tak jepok. Bener nama buntan. Dan pengarah mare masak naman boleh pompongki larang. Jauh tak apa dari harga. Hah? Eki. Bodoh orang pangucak wangkot waring diseru andi ria gara-gara muka tuku ria. Lah niro muka tuku gil. Tak apa dia rezeki. Tak ada. Beda orang bah ngojek, jangan ngojek, kalau bah ke haji bulan ngojek itu. Lah ngojek ya, tak dan anda penumpang sekali. Beda jangan malau jangan, ya ajarin, pun tukang micet, mau caran micet deh iya, pun micet deh iya, bah beres jangan, letero, ada orang ngintar. Lah usabi ini, usaha picet TV. Tapi sebentar. Jadi orang itu lebih depangkan lebih TV. Biasa bang, ajak dia berpikir itu. Jangan hati agar tidak terlalu sakit hati. Jangan sering-sering ini dipermainkan. Hati ketika. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi tidak bisa untuk melihat sesuatu yang baik-baik. Makanya mangken ini hosok melarat pun. Apa? Karena sekudan melihat yang tidak-tidak. Sedangkan mata ini kelakuannya rekam. Matanya rekam. Deki setel berapa bejam. Coba nih Abbas deh. Boleh bahas Abbas sembilan dengan. Ya Abbas boleh sini. Deki salah bejam. Allahu Akbar. Rekaman udah tuh. Salah rekaman ini secermat kok. Tak bisa yator TV. Ting TV. Cermat kok. Allahu Akbar. Tiba-tiba bantal besar. Datang TV. Raja tak. Tuh mak datang setia. Datang kemari apa jangan rap. Bener? Kadang mau beda orang sih kepegelok. Coba hajur nggut ya ada. Hatta iya rumah dia ada. Mangga ni kau tepak. Kau tepak apa aja ya ada orang. Kenggun perasaan. Itu berarti masuk di alam bawah sadarnya dia.
Yang derem yang ada di alam bawah sadar gula benempian bah Rasulullah. Allah. Apa jang emot ke Rasulullah. Tak bacaan bah emot ke Rasulullah. Nang emot ke Rasulullah. Di alam bawah sadarnya itu Rasulullah. Di alam bawah sadarnya itu Allah dan Rasulullah. Ya, jadi saya kok cari wali. Jadi makin bodoh yang kelin loh. Makin bodoh mencermat kabar. Tak cermat. Karena yang ada menguasai di alam bawah sadarnya itu adalah Allah dan Rasulullah. Si badan ikut Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah. Kabeh sini. Mon kata nih aku besar ngara. Coba ada roh. Mbian mon bisa gula minta. Cak ada remar. Gula kun tawa pidato gula bulan tak bisa kan. Gula depan ada mana mbian mana apa jang ro ingat ke besar. Iki bener. Bagus. Pada mana mbian terus si beda motor. Saya kata roh PJX umam. Kerua berada bu mau nembian entar kasar topote entar ke kamar. Lepah bad, BCX nyalip menolong nget roh. Cermat kok, gula sekur sini kak. Gula riberin sajakan di kompoi. Pas nomor 2 nih kak, lengan dunggi ya. Banyak kok kompoi deh jangan. Ngebala gula kak mantan pacar nih. Betul iya bini roh. Ya melebak keren nih sekon nih ruang. Sekelar, makanya pacaran lagi boleh mantan pacar. Boleh tapi gue lagi mantan pacar. Dari mana mau bah kompoi je benyan ya? Apa mau pantar jalanan? Pulang boleh bismini. Marah raja rasa. Pulang boleh bismini. Nah, bod setiap mapan tanggul. Nah apa? Hai es. Apa es krim gua bilang. Cuma tak tahu. Pas dekian sahabat pah beribet tali tengaro. Makelah atau karena kompoi jadi enjo tak kira labu canggul. Kun ngucangak nih kagula. Bulan tar jalanan benih bini ni. Lebah melolo hai es guru salepan nyalep cermet gula. Mada iya mentunya ya. Jak saking bah Rasulullah kata ni kaki. Abang berdaya jalan pas langsung emot ke Rasulullah. Jadi aku besar. Padung tayadungan bah emot ke Rasulullah, emot ke Allah. Terus gegak ngarah. Yang melarat. Apa mak melarat? Ya tadi mata sudah jelalatan melihat kemana-mana, bukan melihat Quran, tapi melihat sesuatu yang tidak ada gunanya. Mangkan mun lambak bulan sambian ki mun keruah hafalan hadis arba'in. Salah satu hadis arba'in siapa lagi? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk Islam bagus Islam seseorang nih bila orang menikah atinggal lagi sesuatu yang tidak ada gunanya. Sedangkan makin saya galak kau benyan barang saya tidak ada gunanya. Mak bocor makin. Bada alumni si membeda nikah. Akhir gue depan sambian kelakuan gue laku bah beda gunana. Terima kasih alumni, tepuk tangan. Kelangkong. Pakai gula bah beda ngonceng. Ya, alhamdulillah meloki ya. Penal pe kapon cuk pacung. Jangan tak pati beda oncengan karang. Nah, nikah pas tojo kan alhamdulillah. Terima kasih. Mohon kun urusan angin tahu saya bahas. Cedak Roma sekali. Jadi angin langsung di nenang. Sebenting tak jek raja mau sampai mengaltok mah yuk mulai. Yang tenang, barokan almarhum Gisarkowi. Selamat. Lanjut. Si. Ki odi monde ya. Cuma letak odi kan letak amunyi buk. Walahum adanun la yasma'una biha. Andi kopeng tak iacak ngidi ngaki barang si kusbakus. Senara kenal fitnah. Peta berok ke timur dojo lao. Ngidi ngaki kepi. Ada cekawa. Mata ngabas setak gena, ate ngakui mikir setak gena. Jadi ate ni pemikir setak gena, mata ngabas setak gena, kopeng mikir setak gena. Akhirnya masuk, rekam benotak. Terus pak, psikomotorik bergerak pak.
bergerak. Nah, maka gerakannya kan itu tepat gerakan tak gena apa? Karena apa? Nikah. Kopeng masuk itu tak gena, mata ya masuk tak gena. Si ate dengan bagian tak gena. Masuk ke otak, psikomotorik. Jadi pas bergerak ke tak gena. Embian alhamdulillah. Sesekonni re. Sesekonni ni kan. Ni kemararabu alhamdulillah mata ate bagi ikut mikir senagena si mata ibu sekut ngabas senagena kopeng ibu sekut ngiding senagena alhamdulillah digerakkan numpak pikop numpak nikah hadir ke tempat Kak Dinto ngestoakin si alumni ngestoakin si Jabun Abu Yazid Muhammad ma ra'aitu ahadan yata'allaku bi syaikhihi thumma khaba. Engkau kita toman ngabas orang aten saya sampung ban guru na rogi ancor ada tapi mon orang sampung ban guru na pasti ontong ban pejrah amin. Selamat menikmati kepejraan di daging dupas. Selamat menikmati kepejraan mbian bakal pejrah anapa aten lagi asampung ban guru na amin. Karena makin kan zaman nampon zaman selhasilan mon tak ngasih lagi tak pati kelakor. Hah? Jadi mau beda apa nah? Sini kan aku. Mau ada apa nah? Ya akhirnya tak berminat. Mau beda apa nah? Berminat. Bener. Coba pengumuman sejak alumni Pondok Pesantren Raudhatus Syabab. Jadi Allah makna. Ya tonan lengki deka pertemuan alumnian sesekian 2 tahun sekalian 2 bulan sekalian sebulan sekalian itu tonan lengki pada peringatan Maulid Nabi per orang oleh kulkas 2 pintu ngaram make bedi alumni pangota kau alumni kok pada banten kan. Ya soalnya lengkina dak ke masjid laku sopu per orang 2 seketan ngara make sehet paku narukuan oh aduh pokoknya urusan gini ketengki beda setanda ke gini kan endok kap apa mak gini kasih tabang polanya bisa dinikmati saat ini. Mun ganjaran kan tidak bisa dinikmati saat ini. Ganjaran bisa dinikmati suatu saat. Yang dapat san lamate posang ambian. Mak apa? Mak bocor guleban sambian mangken ki paringi sadar. Betul? Mantar terus sadar. Nah, mun la kopeng ye sena tak gena, pikiran mata ye tak gena, atel ye tak gena. Apa yang terjadi? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu bagaikan binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul wafilun. Mereka itu lupa. Embian bangun dongok makin kelakuan manusia nih. Saraan ben binatang makin. Apa ajaran tanpa akabin. Apolong tedu ngatahunan san lecer mat pe ecaca riberin do ring bini ecaca etogel ecaca agak saper jadi cacaan nani ka bodi sebuang gak sah bodi sebuang gak sah seterakhir bangki cetak ke sebuah ilmarin ya mah Mangkana Allah lamakon lalamba wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Arya tang jalan, saya ngajak torok jalan selain, marah torok ria, arya seloros, muna torok jalan selain ban bekarjar kelacer, suruh torok ke syariat kuah, haram muna torok ke syariat, salamul jah muda. Saya melarang riadat teh. Ulang boleh. Saya melarang riadat. Mun Islam muda. Contohnya akabin ni kalau beda mas kabin, beda saksena, apaan makabin selesai. Betul. Saya melarang riadat.
Perlu 2 hari 2 malam. 3 hari 3 malam. Saya melarang re adat jagun. Mundiri syariat, mudah tak mudah? Mudah. Adat tidak sampai apolong tedung beni mahram mah sampai tidak lakukan zina. Apa jangan ngelakukan si muda gini kah? Cak mas kabin tak kudu pese. Mudah. Ay. Kelah muni boleh. Saya ngak binian. Ni kesidang udan ni kah? Sekitar di keluarga, sekitar di bakal. Jangan termakan rayuan laki-laki. Dan laki bah ngocak, sudahlah saya tanggung jawab, pret. Dia, mau ngocak tanggung jawab, seropen tegapaan, watang pagi odi, watang pagi sehat, nanti nak tahu sarang larang. Selesai kan? Tepengah hubungan, nah tak gena. Mangkan bocor mian di adik nih ya, santri laki, santri bini, sambian mondok, santri itu keren. Mondok mian, alhamdulillah, ibu tidak kena sedih santri, alhamdulillah. Tak pernah biasa. Jadi mau berdeng pernah nih roman orang. Ya mengelak kabin ningkon matua kadang tak pernah. Oh punya saya tak pernah. Aku ningak ke romana bener bu. Kan bada setelah rebuan ruang. Dan selake seronan selake, dan sebini ada selang tajak pak. Dibudin bah atokar, matuanan orang atokar, pesa apa gara-gara tak bisa ding lawa, tak bisa ding daja. Bada saja nih kak. Iya kok. Kan bajan mun lakabin di masih pernah tadi ya. Di masih pernah elao, pernah daja. Ning tas langi lah terserah. Lah kedua ini ngelangi pendada orang. Mana saya nggak hati-hati, torok syariat, nika membeda molotan nika di samping barokana raja, jabu nagiai gelak, gulaban sambian, nika memahami bagaimana isi daripada syariat itu. Ternyata Allah tidak menghendaki kesulitan kepada kita, tapi menghendaki kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan bagi kalian, tidak pernah menghendaki kesulitan. Kenapa ini benar? Sunat, muntak nangkak dia tak sunat dah. Ya tolos, telur rajo sa sunat dah. Dan lah sunat tukang sunat pangitek. Wah, kata dia kuah. Tua gelu lah. Aduh tak midi. Apaan tak midi? Ya senyaman lo kita teka tadi ya. Kita paut roh, kita beli roh, sunat kata nyaman. Benda tak tahu apa roh. Oh maksudnya muntandi selamatan sampai ngambil itu sekian juta tak sunat dah. Ya tolos, cek rajun lah tu lo. SD kelah 5 kita sunat, SD kelah 6 lah tak sunat. Aduh, usaha rebana. Mana aku lemah tu orang kambian saya ngajak rasa roh. Mayu, Islam ini tidak menghendaki kesulitan, tapi menghendaki kemudahan. Betul? Tak sarong je larang, tak apa aja. Itu los tak apa aja. Aralah, biasa wah. Ijak bahakang bengkang. Deki bah tak kelambian, bah ngocang. Jangan kau apa aja, ijak rasa lagi, ya ke. Yang penting abang. Wan makan ni kan orang melihat kelampi kan benih nyari kain kan, nyari merek. Mun tak merek tak melihat. Mun tak branded. Tina tas semakin tak branded. Sepenting esena 200 juta. Makin tas branded esena ning 20.000 ke bayar apa? Masa apa majer tas deh. Jadi wahli melihat, ya ibu ajar di tas ni kok 200 juta. Tak kira ndak. Bener? Bian angwan mele esse apa beda? Jangan saya katakan esse ni beda. Orang telasan, apa sakit telasan? Wafer, can dibuka wah kerupuk. Mak beda wafer ibu beda petes.
Jadi masak bahwa cangger pagi ke pete. Nah, kakan beda aja deh. Kakan beda. Saya kakan, aku nesen naro. Terus santri nih kak, tapi nih kasih badan nih. Ini kasih montuk bede pacung nih. Mbian le, tahu saya mikir birek le. Sementing esen mbian pemapan, ketakut dengan Allah pemapan, keimanan pemapan, baalem mbian, baalimah, pasepam mbian. Pintera. Bukan jetlap, helap mun santri laki lah kalau. Makai romade iya gil. Mun suruh rokok. Ini nepan hilang melolor. Lu gelak. Ya Allah, aduh ya ada dateng ngegeng ya. Aduh, do padu santri laki ta idim mayu. Romade iya gil, helap kia. Mun hafalan Quran salabini an hafalan lebih siapal kan selamatan do. Dan lagi an selamatan boleh. Selagi an kumi berde siapal je tadi. Kun ngempong selamat aja deh. Cerem. Saya tanya lagi, benda apal jong tahun dateng rai. Kun ngempong nasen jadi. Mun binian pun not nono iya berde kiye sebenarnya yang dapat terus. Alhamdulillah. Apa kina ki? Yang podok palem yan. Ilmu nanyain mun kiai lepas kala kapi. Mun tak kala alim tenang gulne. Mbian magi dari mendering minta guru. Candi dingaki. Pangocak mbian. Kalau jodoh tidak akan pernah kemana. Mari dingaki mbok ndang. Mun mendering minta pangocak. Tigal gulu gina. Gulu benikeng tanda kembian. Terjudu apa nembian. Keng dentek gulu alen kita mari pacung. Ya. Wah bodoh orang ngocang, tak langkong ya, tak kok kini kanceng apa? Ya, apaan sih kanceng? Macam solawat naria leburtos kanceng. Kamu ke? Tanhalu bihil ukot. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqaddu. Sepeke burtos tale-tale. Kanceng. Tak burtos benceng kanceng aja deh. Wala ya jadi mian tak yakin. Pakun menolo yang campah cek takon ke ancaman. Embian memederi ngancam bian lah macam hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kuru si ngancam kuru abeli ka bentipi. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Orang-orang yang dikatakan, hei hati-hati kamu, itu manusia sudah berkumpul di sana, kamu pasti hancur, kamu akan dibunuh. Tapi apa yang dilakukan oleh sahabat ketika mereka mendapatkan ancaman seperti itu? Mereka tidak takut, justru tambah beriman, dan justru mereka bilang, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah yang membantuku. Jarok norok selain. Ternyata ketika bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, tidak ada apa-apa. Nabi Ibrahim nalekan yontalakin ke dalam apor. Dharma pun Nabi Ibrahim. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Semua selamat sengko. Ada mah. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hei apoy. Orang lagi anu asep sabro. Do emak. Do emak aja. Ajaran kita amar. Punak. Ampun wala asip sabki wa. Aromon lagi an matro tahu. Aduh wa langan usah lebar wala. Wala do maalar wa. Cukemi menjong. Iya kasah mun cukemi kasah. Nyari jedeng wa. Boleh kasah. Amon lagi an mau ne. Lah tak wa Roma pada lap kian. Gue lagi urus jaga kantor telepon ban bini. Nika bude santri laki gila. Ya geng dromo leje deh. Kobe gula. Gila nika gua. Gila dak reman. Nika lah tak bisa ngamasang kelampi. Pemole lebaras jadi. Matoro akal santri jengkok lembut lakon.
Cermet kok. Turun ke santri. Engkau ibadah aja lelakon lah. Nasma panas, panas santri, panas. Bulu sakit. Coba suruh akan to. Taring beda babang iburin. Cermet kok. Ada apa? Panas. Suruh akan to. Taring beda babang. Babang sebadin. Ya panas. Canong gak kata sepi sih kento aki. Kalau war babang. Pada si lucu boleh. Makin nih kak. Modus terakhir nih kak. Bener ngame di jompo. Hanya ona etik ento boleh mana gitu. Ada apa? Kakak masuk rumah sakit. Ijak ringgiain tawali langsung. Iya. Ternyata ajat kakak pegawai rumah sakit. Ya Allah. Yain ledang badang. Aro mau geng jet juga kemi, mata kemi marah. Toro lagi anjir. Tak langkonyo neti kakak masuk rumah sakit. Ijan masuk, jadi masuk ke kantor. Nika, nggak sekedar informasi, tak kok pada cecong-cocok Hasan. Kan lama kebayang, saya nggak mican ke muslir. Kakak masuk rumah sakit. Mata masuk jaring pegawai rumah sakit. Aduh, cema-cema santri. Mon binian lain. Mari ya. Lain. Apa? Kejinan. Ya, kejinan. Itu imun jan mantelik, robeni kejinan. Mulia. Ya. Waktu lo nyerakam itu ku nyerakam. Pemole, taringan TikTok kejinan. Leso kok. Ya mau terus kembun depan degi ya. Kejauh si Amit, asep sap dulu. Cak tak bagi, pampul mengampul. Lu cak tangan nak, mata bagi boleh. Kuat. Mun bagian ada bu, mai pemontok. Leso kok. Alah. Ayo, kasih jong. Dia mesti kemir, wak ledung tedungan. Wak ledung tedungan, wah ya Allah. Jok mun santri laki, ben main, ben gulur wikom ben. Lebur, guluman kena-kena, ini haram lebur. Ingat kena tibir, kata jadi. Ya Allah, wak lereng mereng songkon. Maju. Allah, lanjut. Berapa menit? 45, kurang 15 menit. Jadi, apa jangan kau sapi dato ban seneng. Mana nang. Nisar, kengon santri tak teroduli apa lir aja. Pakun teroduli neng luar, magi api dato tolot jam kok lebur. Hari kemarin sana masuk, aduh, ledepak lah itu. Engkau ada yagi lembaknya. Parat. Keng gula pada sematorakia, siap wali santri, siap ngidingakin, siap atoro, setong, perhatian ke wali santri si pada. Tak langkong nyon sabora. Jak lebur madaib, laporna anak. Tak lele tolian. Jak lebur madaib laporna anak. Engkau ibu do iya bu, engkau menakana engkau tiba tidung, tang besi ku ikala, anu jak babedai, mator geluh, deki benyai, itu ikani pengurus, bener dia, aro kadang geng tak langkong nyon sabora, kadang tak langkong, si aroma sanjane cobi nak kana, bedenak kana laki etokol nak kana, sampai tidak belingem dianiaya, aro beni dianiaya, anak anjat meler. Bodoh nak kena tedung, itakop. Bodoh nak kena tedung, tempak. Pas tetemu ban si bangal, bah jadi kening torkop. Bodoh.
Pahapaan pekel embun pekel ivisum kemasake. Padahal kini jadi olahan. Ning pun tukon lebo denak kana tokop, kon lebo denak kana tepak. Pak tetemu ban si bengalan. Tetemu ban si bengalan, bah nimpak teku torkop pabrek blingem pangebola kepan benembun, bah ngocak dianiaya. Dianiaya apa? Iri ya tukang aniaya. Ngerti? Jak langsung ban pak langsung aunggu. Omong dak iya ya. Neng. Aromon tak meler tak kira. Bener? Jadi pun pada ngocak dianiaya. Aru wajat lakar jet meler. Bisa kanjaan nih kalau kopolan jet meler. Ngerti? Cok langsung bahpor lamporan. Kini serigi air roh. Menjelat tak sangkup. Cak pun duk sekali. Ada bentak kasar lah. Ki Hasan je alus ah. Ki Hasan ya alus bangkelin nak. Tinang kok sama kasar ah. Membian marono roh. Ya mangun ceng. Mana? Dina tak ketemu. Tak unjang boleh aja iya. Kok unjangan punya? Betul iya kan? Kok unjangan sampai 2022. Korodi orang. Jadi jak lebur madai laporan anak. Jadi, iya, lah iya iya. Iya. Oh, aduh rumah. Gunanya. Oh. Ambu gula. Mayu, ambu. Yang saya nggak benar cek ngakani Roma. Keluar bandari Roma. Coba peteges terutama ambu. Mau nak embuk saban tak itu orang. Mau nepak tak kira aja. Tak kira. Cepat nih kecuek orang. Coba mau ngirim membian. Tadi ngepat nih parkiran. Orang anda ya. Sana lapar masuk ke dalam tar kanan. Ibu kan saya. Entar ke parkiran boleh rokok. Ya tak tahu jawab apa. Rata-rata apa baguna toro kambu. Munjan bu A bagun noro A. Tabak boy ring lakir ya. Termasuk sana ku umik. Jadi munjan bu bambu aku. Anak laki bagun. Mahayu. Nembang bahatokar benembun. Tapi mau nembuk strong, kuat. Anak ni memunduk nih bacung. InsyaAllah anak nembian sukses. Sukses. Lejak dingin ni yakin. Oh jagun dah ya bing. Saran kok lamba. Tahu munduk dah iban bu. Yang jarah. Kamu saran ban. Abang kok melas lamba. Benepaan deh. Melas. Urutan dia apa. Ban gun munduk jadi lekere. Menanu. Jadi kan. Marah ban lekere ban kok. Marah minta apa ban. Sudah iya roh. Makin tak andir roh. Marah minta apa ban. Minta apa saya kok. Iya gampang. Bila bu. Sana andi. Pangocaan, bu, hari ujian bu, jangan bu, beda pesen bu, berapa? 1 juta, kok 1 juta jadi? Ya, padahal tandi aja, boleh, nubas bina motor ben lagi, ben maning dah ya andi pesen, pada tandi, maning dah ya ben, itu pengampu, dah mana, ya baan, saya nyari kan benerin laki, tuh tak ada mereka, paham? Ring laki sini, wah, gam yang pak kuat roh. Bujak ring san langirim, bah manyingan benana dombun. Kejok si nangis, ke siom di dinan itu. Ya ada san lamu lembun, bah enga mayid deron naruh dia. Ay, maram pun jas sini. Pak kuat nak, fatihah jombok robuk, tinggi, fatihah. Jangan bangan menono guru pak kuncit ngecit meningan bangan bangan. Jadi nana, jangan nih kapakun hat sehat. Iya hat sehat. Alhamdulillah terus sehat. Ilmu manfaat barokah. Ngapa lakin ikuti aturan pesantren. Bacet lah pae. Nih aturan pesantren ini pae mengikat pinter. Aturan pesantren jat pae.
Tapi sesuatu yang pahit nanti akan happy ending. Nyaman di budina. Apa deban nginom mimper wah. Pahit. Yang war keluar nama pan. Bada ayam geprek ro nyaman. Yang war keluar nado. Tak lebur ja. Jadi si payah ditakir terus payah. Happy ending. Nyaman di budina ro. Pas ku laku umbian bekal tetia keper. Dari keper peninggal. Semua mata yang memandang itu akan senang. Bahkan berharap kebaikan. Karena bila beda keper masuk ke rumah. Apa ngoca. Ngening arisan beda terpesai. Padahal keper driola. Keper driola. Yang gara-gara munduk. Pas teti bermetamorfosis. Pas teti kepompong. Pas teti tenoker. Abit munduk sana keluar langsung kan di lembeng. Butterfly. Berngabur kemana-mana. Pas teti kurrota ayun. Semua mata deki pas seneng ngabas sampian. Pintera, mian nih laku. Gagam mian. Bodoh itu juragan. Korokoan. Anu ya, atau raki ke pengurus pesantren butuh apa ke boleh kakko. Wah pesantren mah ada bu. Ada orang keramika. Eki ke, tinggal gula kor laoning. Bah. Mak kor laoning meleak kira. Jadi kontrol tahu apa dia. Koros, udah jadi di kelebun atau raki kayak minta tanda tangan berempat ke bola, agak tahu sama jarja, udah jadi presiden, boleh jadi presiden, menjong si akemi jadi kibur, nah jadi presiden gantian Prabowo, jauh, perokok pas nampes, udah lebur, di nana ngokos. Boleh ada di juragan rokok ban gue laku itu. Pabrik Banteng Jaya. Rokok Banteng Jaya. Pas oke gue laku. Pada sedih kiai gue laku. Amin. Pada sedih punya. Sudahlah. Jadi apa saja. Yang penting. Orang yang memuduk nih bila keluar. Akan menjadi manusia. Yang bukan hanya siap pakai. Tapi juga siap hidup. Bukan hanya siap pakai. Tapi siap hidup. Siap pakai artinya apa? Sorona apa? Mun alumni pesantren tahu. Jadi MC, siapa? Ibu baca solawat, siapa? Ibu pidato, siapa? Siap pakai. Tapi juga siap hidup. Jadi ring tandi biasa. Nih mondong jadi letaknya manjat. Tedung benih spring bed, benih langgar bed, masjid bed. Paving bed, jadi mama bilang idah nganga. Ada mau tabang ban keamanan pakai jeding itu. Awak lah siap, si bini ada ya kia, siap kia melas, jangan boleh gini betul melas. Sudah dididik hidup sederhana, betul? Tetireng soki, ya siapa sih tak siap mau tetireng soki? Siap kapi. Ilmu nambah manfaat barokah di mana-mana. Apa? Akili ini nasr ke pengasuh. Kaki Syarakawi terus ke atas. Kaki Hasan bilang pun mangkat gulaku nasr. Gulaku selamat guruna. Sarim bian gulaku pada sehari kepi. Pada masuk surga. Pas jambi rombongan tong setong. Pondok pesantren Bacung. Beda bendera nah. Norok kepi. Si muslimatan. Gula uning entar ke pengajian. Wah norok ke rombongan. Seret. Wah nyari bendera yang paling tinggi. Nyari bendera sepaling lebar. Sebisa ngangkok orang salam. Kenapa? Wa tahta liwa'i Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin. Dengan pecahnya mercon ya maklum ya dinaru sunat demi kocong ben marin cong kiain yo beri mercon wata dadi ki buru keluar dan saking entar ngobar mercon lah dengan wa ta'ala liwa'i Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin, dan di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya nanti deki pas pakun masuk ke surga. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul ya Habib salam alaika salawatullah alaika al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Demikian yang bisa saya sampaikan. Allah, Israel nyerang Gaza. Senang pecentet. Mak bengali mun ke Indonesia. Jadi gini lah tawa ke bom. Jadi Indonesia ni kau. Tanah raja sekone benigun yok perbom. Ikakan. Nama petrol granat. Udah saya 8 boleh. Neraka ikakan. Mi jahannam. Kan makin berdemi sepaling betes supaya kau jak mi jahannam. Iku keguk benar kan ikakan. Lauku. Demikian bila mana ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami berharap hubungan emosional antara santri dengan guru tetap diikat sajan kuat. Maka robitoh misyakhah kak dino sajan kuat, sing kemanfaat barokah bekali kaule benajunan. Saya kira itu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.